Fáilte roimh go teach le chéile do chuid Gaelín seo is leabhreach le caint agus ceol le daoine agsúil agus an nacht is mise pedar réide atá libh míráire seo. Is ó chúlé dósa agus táim seinceoil mohéal go léireach táim a commodóireacht ó 97 héana le agus sin annach blianta. Fihe nae agus fihe caiganna couldn't be níor se bheith. Dada nae bliana. Agus táim na chónaíte sná chéanna grós riamh sa dríon se hain leabhairlean a léimir an seamar go mbeadh gobaras í sa gúlé. Well tá sé a báisteach a mohan sunaniuh agus bhí sa cuoinú go dosnáin le tún na hánig chum an cheann lá fluch. Timpú déimlíon ó hin ar bhí sa súile Martin Hayes is cuimhin áraigh lá bhí mar dul a tafad nó a recording agus bhí mar duine an CD sin trúr sa dríon. So se hain slí a chuig an tseom sin. So leanna mé a régle le tún eile Tá na tún seo go léir machchas mo chlúis, titan siad isteach mo chlúis na bhí mar a rud ag na testáil buin le plusint, gorócáid éigin.
agus táine gom saibh agus spreile he ceol gus lena seanna máthir ein sé anna hóca leis anna chorathe leis agus bhín si luasca leis an ceol agus sin cúis gur chuir san píosa ceol se le chéile. Bhí sa cuiineh ar sin bhí sé seasamh taobh hirdum agus sinné an slí a tháinig an túnse. sin Port Hive. Talin Port no tunes is slita anait cans na keen gulahnigan bobble lumse is cean gan lein sport
agus an slí hála sé sin vís recording studio an studio Tafford in Malabona, Salon Studios. Agus vís tún babysitting Lanny Mugrifur Rachel. Agus chuigan recording sé dul goma. Vís cúpla lágum chun méid ar héanamh. Agus de rihis as stiff no material agus chur an iniltóir traig go chéile chur sé ceistrum well cad ein céad deile agus ní bhain rud a gom. So bhí na lads ága timpplaram agus has níos an tún sport. As vís a bhúnadh chun sa daidling ag an am ginne chun idir meach tún in aidir vís recording agus sin slí hánig an tún sin. An tá sé anna chuid CDs go speisial in America satna agus well buine méid chélas ní hain is réigin na sein mar an concertina rih but chill mí. Tá haine go chuide go bhéir inne. So sin sport agah agus well smaile mid a haint sé siimplí agus tíoch mar ceol reachtan túnta sin an éireachta bhíonna gom ach lí I suppose an rud a bhíonna stigad a ceann ní hé stigad a ceann an sa ní hé an rud cinna a bhíon a ceann an duine eile a ggéisteacht agus Anig an chéad tún eile mariola sin. Sin anna bhí ar an tún sinna is cummarlam. Agus sin rud a bhí ann ná bhí sa stig sa chistin a dí rig tún sa chuir le chéile rís go trúr, Martin agus Green. Agus bhí sa gur an tún sa chuir le chéile bhí pí a dem chléigenas bheithanig bóta
dótarum agus ví ran an finnig beg na fléint herfir mar tún agus an suntótíras cumar. I don't give a fit, bunúsach, agus sne slí hannig an túnse. So sinné scumanum agus time chun leanúnta réig deir se time deir mí time an sa mostri bergananta sa tá mé ach deir mí time fu táte an brígur. Ní beig me bed ben brahar an aimsir. So time chun leanúnta réig le camelis Havil and Solis, agus an oda harla nani hi Kennebury Rosagwata and Graham Bashti, Dimigan Solis. Dira beyond me in the sauna, here remain an olive, agus the Hanig on Skunk, Torna, agus Dimigan Solis. So, we said, Patlin Laura Queen, agus Rudy Mash, Kunyalagum on board, nightly, agus the Lannis Raig. Agus vís Queen of Cadaví stíoch ag déanamh cuardach chuine agus an sanna cuardach an solas. So vís the leis cabhail an solas an túnse.
Sne Cavillan Solis. When Tamkun Krichno le Count or People Namakiana Cardilum Alien Tory Shade of Elan Huerig, Bob Rasmussen, Potadora Shade in Shed Dalvador no sculpture le Potador Potter le clay with clay pottery. August in ceramics shade in she kun she dahan gloter Alien Torana Hummusach she o Harler August in Sunta she postele Bernadette ni Chotter of Elan Huerig August is Alien Tory Elegant Scohishin Alien Tory Gwil Bichi Goberle Moran wadi Krugasta Machi Pental Ogshin Focal Bob Dermish August no Robert August Krieg she beder 5,000 uur a bathroom Tashi ho crean is ho glans Dina Glotter Shadeshin Bernadette ni Chotter August Bob Rasmussen Another one on the PC call Shagler Tasha Gler Gumanarder and Sieve Italina Hagum August I suppose we could be the Confederation Nilism came out of her and Sieve Ach my hand to Sagri and Sieve August Fiechent she's fe musical scores go to no dots more than shit notation mar a hanchel fishkin turn scalan come to work that's got a kinelan comma Agus a rein fa so shaskna shachto curlead in 3 CD shin le trur sa drain trur rish agus omos shin 3 CD so ach ta shit skaper ta chunze le morandine le comma buim tiadi number CD anor agus ta telechunzer shin skatakugus ta shit bin shit gum goreelt so ma ta shit ser nashke for free on downloading of Erna Dots manuscript American ship Erna Jelinson agus ma hasin web eistachlo ta shit le filer CDs Krichna me marshinde on Bob Experni agus gur mahaguf gur tatan sogdi tachle chere fe skal and fe ska reading Sinead Carda agus tá id fíormhuíoch de fadar ó riada an sin den ceol áling an tachtan seo. Be mid thnáis libh ríist an tachtan se chuing le difriúil agus tásúla gom go meisih in ann tachtar lína go dtí Facebook a ríist chun an sin a eiscint. Bige hiile fé tach le chéile le fáil ar Facebook agus ar Twitter gailing ar rinne seachtainna tásúla gom gur bhain sibh tanimhas agus go dté sibh sláán.